Beograda ponovo sa prvog mesta odlazi u četvrtfinale, gde ćemo gledati dokle mogu dogurati u jednoj velikoj konkurenciji, definitivno jedni od favorita za osvajanje celog turnira. Sa nama ponovo Milan Milošević, Miki D. Majk, igrač Krupnja, Ralje i pa sigurno dvocifrenog još broja ekipa sada, igrač Slovez Beograda, još jedna od nizu legendi ovog sporta koja je danas sa nama. Miki, hvala ti još jednom i još jednom čestitke za prvo mesto. Pa ajde po izboru, ovde si možda 100. put, daješ izjave, osvajao si letnje turnire s ekipom Krupnja, mnoge turnire. Reci nam ukratko kako ti se čini danas, možda po imenima, dosta ljudi je došlo da gleda iz sveta basketa, dosta igra, kakvi su ti utisci po tom pitanju? Pa super, organizacija kao i uvek na nivou, što se tiče ekipa, stvarno dobre, jake ekipe, mislim, svi koji iole prate basket znaju za te ekipe i te momke, te igrače, to je top 20 igrača sveta, tako da uvek je lepo igrati takve turnire, u takvoj konkurenciji se probati, mislim, lepo je pobediti i biti favorit i tako dalje, ali po meni je lepše biti neki blagi outsider i tu onda napraviti rezultat. Da li imate možda neku ekipu koju hoćete da izbegnete ili kako ide, mada mislim da toga nema, ali čisto da vidim koja vam je možda najnezgodnija ekipa s kojom ste mogli zapasti? Iskreno, kako se zove, ja bih voleo da možemo da odigramo ovde sa svakom ekipom koja je u prvih 5 na ovom turniru, tako da nećemo moći naravno sve da pogodimo, da odigramo sa svima, ali iskreno voleo bih da odigram i sa Vijenom, i sa Bulutom i ekipom, i sa Gagom, ali to je teško. To je zato šampionski mentalitet, sad si me oduševio sa odgovorom, poštovani gledaci, još jednom. Milan Milošević, kao kaže kolega Luciano, a.k.a. Miki D. Majk, jedan od heroja utakmice gde su oni ponovo prvi u grupi D, čekamo njihovo četvrtfinala. Nas, poštovani gledalci, sledi pre toga prvo četvrtfinale između ekipa Crnih strela i Podmlatka.